Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sa balimanen aparang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Dakisain taray! Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Anya ti kinunam bakit? Parenovate yo ti punerarya. Wen, masukatan dagiti bubida ken ti pintura na siyempre. Isu Adu tinadadaol. Ken nagdadakkelan dagiti ruot ken anya pa nagtubo ijay ta nabayag adi nadaldalusan. Sige, kumita nga ro iti matangdanan. Ore dagiti barangay tanod langan. Tapno saan apari ko ta bambantayan. Ibagam laang dagiti ramidan da, tagtrabaho dalatan. Isu ibagak kada tanod ugok. Kan uray da dadong. Wen, uray da ilor din no iso. Makitan tulatan wasino ti maayabak. Uray dua, wino taluda. Katuan. Kan karpintero tajay bubida na. Tay ul arawnen Nadalakit day. Iwud Ang amin na baybayan ni di pandemya, tan nakarikap mutlatan. Akasano ayak katawan mo't ngamin ti malamayan. Ngam uray, di nagsubli tayo ni ti semi-normal. Manumutlat dagiti naglamay ijay. Nyaw awid da ti bangkay dagiti kabagyanda. Serbisyo tayo laeng kan balsamar agraman lungon, tinaipapaay. Uwang nga rod. Ala, kasaritak nga rod da ugok, bareng awan trabaho da. Mapana kundom, dagasak ni nanang. Sige. Agan anad kayo, iji punirarya. Wan. Ngaman niya kumati paganadan mi nga ijay. Awan mat dakas a tao ngam umay ijay. Nulabsan ti agsarita, natahimot dagiti umay ijay. Dahil ka nga raw. Amang ano ti amoyo kat bangkay ti malamlamayan. Agin ba bangkay lagayam? Anya nga agin babangkay? Agin ba bangkay? Agin papatay? Anya? Adayamat kasta. Ay, saan niya may baga nga amin na makita tayo asan nga agang angos kat bangkay? Anya? Ado, ti kalukwa ng iti awan Diyos na itan. Ado, ti mananggundaway. Wen, amok dagitan. Ay, wen gayam, imbalaybay ko dagitay linabaak idirabi Akasam to na paman ama magaanda.
Di mo nyuray iti malam a panagakas, ta ang mga numatuduan tukat nga rod. Uy, Mapan ka di barangay hall? saan siguro? Saan mo Shakti officer of the day? Saya at nukas na. Agapoy kanto ni ti pangaldawan. Itlog tulatan ti si Dam. Sa anak namin anak kaluto. Alawoy, makamuak tulatan. Mapanakon. Ay dagiti bilin ko Dom. Dagiti launay linabaan. Uray kat badong matla amin dagiti. Gun ka di. Danag mo na ya. Badok ka no amin. Nay, mapanakon. Bye-bye. Sige. Ay, ka. Kasibsibot na ni Rosa. Sa bali man di umayarit na ako. Ay, turog na taon. Kung nakasuratek, tinapasa kiti may sa short story ti internet. Mayat mo na dyan. Ababa Sarita. Medyo horror story. May panggap iti may sa tao ang nadagsan tinagbasulan na. Katap no may liklik iti panakadusa. Inturturad nan aginadgad ti pungapunguan na tagpakamatayoy. Ngam tidakas na. Saan ba ta nagulpi ang nagsatan? Wano saan pa'y kidi ang nagsatan Ngam, naging papatay. Ay, iridap ko langan. Minak pa'y siguraduan nung nakarikap ka nakatrang katiri daw dita kusina. Ay, kunakun ka. Naliwayan ni Rosa ng Enrique. Minton ko adaw may makikabalaya din na oras. Sirak. Ay na. Natalgid akong arumidog. Pag-arupan ti lumabas, nga awan tao dito palay. Dito sofa. Ay, nagsaya at tikas to biyag. Maturog no kayat. Uraan niya nga oras. Ano? Ididak pala Naimimbag na may turog ko na ito Ay, nagsakit tuman ti ulo ko. Nudyak ina na ti utak. Tagaano day ta nakamasaya, Grosa? Taga-sambangkit, tatang. Anya ka no matimpatay na. Sigun iti asawa na, ang mga no atake iti puso. Saan da ka no mat ngamin impan iti ospital? Iso saan da ka no nga mo, no niya talaga ti sakit na. Ay naglukodan. Binaybay ang dalatan, anagsatan. Bun nga taa. Agpipin na to dun to, pa'y kano dagiti anak na mga sikasi kunkwana. Naitan ti madi. Anya nga iti serbi ti ado nga anak no kasta. Sungarod Ay, kasi nga rod. Awan pa'y matla dito iti sepulturero. Isu ngamin tinabilin amang kita iti pakaita naman ti bangkay. Ayawan gayam tatang. Nag-resign tayo make-up artist. Manan, di mo't kabarbarupay lang daya para make-up yo Para make-up iti bangkay, kunayo tatang. Aywan,
Isumot lang nga isuraytan. No kasta nag-resign, di agsapol kayo iti kasukat na. Una? Ngamnay, dahita na kamasayag ti pampanunutek. Kaasimot. Kaslawan asida talaga. Kaslakastan ang awan maaramidan tayo. Talaga kasta. Saan nga agpapada ti trato dagiti daddo mga anak kadagiti naganak da. Nangruna no lumakay kan bumakat dan, kan suminadan dito'y abiyag. Kasla awanan serbida. Awan insagana dagiti anak tinatay apagsukatan day tamin natay da. Kalpasan ang mabalsa mo. Kasta aya? Ay, diyak ka mo day ta. Tadamat ngamin inasikasok para iti business permit tayo. Ukad, anya nga rodan ti impabado yung kalpasan ti balsa mo na. Kung saan pa ay anabalsa mo. Kasta aya? Woon. Isungarod nga agawi da kinton madamdama. Nakmanlangan kitaan na tayo idul-dulin ko ang bestida. Ngayon to iti balikbayan ang gayim ko ani Wilma. Isunti alaak nga ipabado. Anya? Ay, sus, da kayo pailatag problema dita. Ay saan na balin? Tsak mo't lang mausar day jay ta social mo't at talaga. Ala, makamu kayo. Uray kat saan yung matabado. Tanubado yung kuma. Siyak ti mangibaga saan? Na, apay saan? Tsak kayat nana. Di pa'y kaslada kayon, tinakalungon. Nubado yu ti pagbado day ta malamlamayan. Iso adyak lakit di ko maipalubos, nanang. Uray mangrugi kami no bigat, Chairman. At daagdalos, at damot dagiti mangtarimaan iti puneraryayo. Ay, way, nugok. Ngayon saan nga gigiddan na masukatan ti bubida. Umuna, agdalos kayo iti aglawlaw. Ay, won, Chairman. Amom, ano ti problema yi punerarya. Ngayon ininutain. Ano pa lang amin ti kurang wino awan nga likaman da ijay. Kasta ka day, Chairman. Wen, nakitak da ita. Kita da na panunod ko. Anya day ta, Chairman. Kanayon iti negosyo ti punerarya da itoy. Gaputa ano dagiti pertat amat matay. Kada negosyo apara kadagiti akin minatay kadagiti pertat amatay. Anya ngay day ta ang negosyo, Chairman. Boreal attire for sale or for hire. Anya. Kasano day ta, Chairman? Kastoy na itong kaugok. Bado wino arwaten apang burol ako nada. Pang masayag ko nakmanlangin. Kas kumati barong Tagalog, Amerikana, gown. Kananya pa iti tanatabas ti bado, maibagay iti maimasayag. Manglukat daro sa kensufeng iti butik. Wino, tailoring shop. Kasta, Chairman? May mayat maninugok. Damot gayam karga ta sabot-sabot ta ulam. Wunmat Chairman. Ay, kunak nuutik paltat ka itay. Anya, kasanumot day ta? Utak paltat ako nayo? Ay, saan mo amawatan? Ay, saan ko agits, Chairman? Di kayat ko asawan. Di paltat, dakkel ulo nang basit utik na. Anya? Ala, saan ta na pagsaritaan day ta? Ay ngayong pinagbilib na ka. Husto diya ko nam. Kat mabalin nga danto dagitay agpadait iti pasadya. Won, Chairman. Good idea, Ugok. Gapo iti data. Ilibri ka iti pangal daw ita.
mantay may kamanan dito po ni Raria. Punamilano da kamilatan ken Rosa ti makaka mo dito. Uy. Saan mo da? Da kami matlata suportayo Ngam nagbati ni Doming yung opisina ti barangay. Ay narikat mo't nawa nagbati. Ay, ikot agyaman. Wunmat, saan da kayo mo't katabaybayan dito'y. Kinapuno na imayak tada napintas ana panunot mi amainayon itinegosyo tayo aponeraria. Apagimbagan siguro dagiti daddo mga agminatay adi nakasagana para kadagiti minatay da. Anya day tatang. Tapno saanen ang mapanpala iti mall dagiti agminatay tapno aggatang da iti pagsukatan dagiti maimasayag aminatay da manglukat tayo niti tailoring shop ino dress shop. Pagdaitan iti bado dagiti maimasayag. Mayat man dito. Ayun, napintas day ta na panunot yo tatang. Mangala tayo matan iti expert to amo dista para dait. Day kabailan na ti agrush iti pasadya. Depende mo't lang iti kayat ti agpadait ama imasayag. Ayos, husto ka Rosa. Depende iti order. Wino kaya ti maimasayag at tapas ti bado na. Akayat asawon day ta. Mabalinan jay dandanin matay ti agordar wana agpadae. Uwain. Akayat na asawan. Agparukodan iti ipadait na apagbado nanto inton matay amay masayag. Kasta, sana ya? Exactly. Ay, wala. Wanya, mayat day tasan ka day. Mabalin na pa nga ipatas Tapno makita na no husto mo't laking kuana. Sana nalawlawa wino na ilit. Ipadas na. Uy. Ay, mga no kayat na pa nga ipadas nga yidda itilungaw. Ay, mabalin na ta. Nang runa no kagiddan day ta panagpadait na iti panag-order na matan itilungon na. Uy. No asino man day ta mangurura iti ipapatay na. Ay, anyat makunayaw. Awan pa, iti nakita ka tailoring shop para lang kadagiti maimasayag ti daitin da nga arwatan winubado. Dahito'y lukatan tayo na tailoring shop ti kaunaan. Unyag paiso ya. Mayat. Ay, tatang. Mayat. Mayat. Kasi kabakanta niya mo ti may bagam. Denggam lang arudan. Mayat ko na. Unique kapag daitan-daitan. No kaya tan jay tao ti matay, ay kat umay agparukodan, agpadaitan. Ibilin na nga isunto ti ipasuot na kan ko anak alpasan ang mabalsamar. Oh, anya, agre. Ay, syempre. May sabadan akararwati na itulo na sumaklang sa dilangit itangal daw. Sumaklang sa dilangit ati kararwana. Day, apay akastati ko namrusa. Siyempre, saan tayo nga amo no namati iti Diyos wenno saan ti asino man amatay. Tano saan? Makapangarod iti langit ti kararwana. Ma'am Suping, Nay. Ma'am Rosa, ayos manan ti bukes. Apay, ugok. Anyat pakaragsakam launay, ugok. May samanan abangkay ti dimteng amalamayan. Ay, nasayaan na. Mayat man. Adda manan balsamaran me. Mayat gayam ti agbalin nga assistant ti balsamador. Ay, excited ka talaga, ha, ugok. Ay, siyempre Adda manan balsamaran me. Exciting. Nang runa no napintas abalasang. Ay. Aniha? Ay, kwa. Rabak ko laang, Ma'am Rosa. Ngam kinapudno na, masyanak no maminsan. Nang runa no ubing ti mabalsamar. Saan ko pahila pabalsamar? Nay, apay ngay kabsat. Saan ka kadipay la mamati anatayan ti anak mo? Nagkuna kada kayo nga anak ko to inyag mi ditoy. Ay, saan mo nga anak, misis? Saan ko nga anak?
Asawak! Ay, kasta aya. Ay, sus, ay, dispensaram. Nakabubig mo't nga mintilangana. Anak mo ni ti pa nagkita, mi, misis. Mala, husto na itan. Ibagak man lagan ti makagapuno apay asan ko pa ila pabalsam ti mangkay ti asawak. Apay, anya ka di ti makagapo, misis. Ang mga noagin papatay lang. Anya? Wan, madam. Aramid nanti agin papatay no adda saan mi apag kinaawatan. Isumot lang nga imalisan iti pagidaan. Isu nga, ada posibilidad na si bibiyag pay lang. Ay, wan. Ang mga nubumaringkwas di na kay plastaran na presentable apakay paidaan. Kabayatan nga urayan ti pan nakabalsamar ti bangkay. Alakat, ay dispensarem Gapo iti baet ti langayaw, napagbiddutan da kayon nga agina. Naglaing kat day jayen, no kabailan na taagim papatay iti unos ti mano nga oras. Kasta mo't ti kunak, adda ka no taktika na. Taktika na nga agim papatay? Wen, inaramid na kanon iti namin adu-adaras, ngumitalaan na panunot di asawa na nga ipanan iti punerarya. Naumamot nga tana. Ay. Saan ko amawatan no kasano nga na nagbalinda nga agasawa na ganyan? Agayat nga taunay mo't yung lalaki Wino jay bumakit mo't nakasla inanan. Tima kunak, adan samot ngamin mabalin na di babae. Baknang kunakmad. Ay, nagasat kasla 3-in-1. Adda asawanan, adda nanang na, dan tupay lulanan. Ay, tilay bagbagakon. Mabalin na jay kinabak ng nalang, ti inayat na, jay lalaki. Mabalin na kasta. Mabalin. Mga no gold digger. Imbag tabas ti tao, Mrs. Kamat. Wan, tadyak binagaan dagiti kakabagyan na. Tauray ibagak, awan tumet ti umay. Taawanan tinamnamaan da amadawat da kwarta. Ay, kasta ka day? Wan taasino kumapay ti pagdawatan da. Nakaunat matay takabagyan da. Wano, unat lang ata. Ay! Awanan ti rason. Tapnosan pa ilang nga balsamuan dahi taabangkay. Masapol mabalsamon, tadi katagiwara si tidakes nga angin no kwa. Wan, Chairman. Ay ayat unay ito asawak, Chairman. Nagurnos mat dagiti sakanan. Balsamon yun. Ala, si ka balsamador. Tulungan da ka na mangyaon, di tabangkay, di talungon na. Ipantayo pa ilang morgue, kat sintinsaan tayo na balsamon. Sol! Ala! Ay, bibangon na kay! Ay, bibangon na! Nanyangay! Tiparay mo tan! Punuti ko na! Di bangay! Agin papatay lang ti asawak! Timarayan sa nabukit! Dakas kan! Taray! Takbo habang may lupa! Balsamunda ka, lugo! Timot number ni Mrs. Kamat daytoy. Apay nga ta? Ay, hello, madam. No Tears Funeral Homes, Ma'am Rosa? Ay, uwan, siya daytoy. Ay, ma'am, umayo kumapick-upan ti bangkay ni Kardeng, ti asawak. Ni, apay, madam.
Naunatan, madam. Saan na pamarang? Anya? Nagmotora na bartag. Kat nadung pariti bagon. Anya? Sana na pamarang. Uno agin papatay. Pudnuan na tayon. Ay, kasta? Mabalsamo si Bibiak. Mabalsamo. Ha? Anyanday ja tagtagainap. Ditan papagayam tinaggibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.